Apabila di kampung, ya, apabila di kampung ditangkap orang mesum ataupun orang pacaran, sedangkan kampung ada aturan untuk minta denda bagi yang melakukan hal tersebut, apakah hukum ambil denda itu boleh ataupun tidak boleh? Denda lagi penggu anjing, denda dia kameng anjing. Merumpuk awak mencewek lang kampung, bodoh anak muda, lihat tanpa 2 tahun, culuk lang pula, indram lang iagut, duduk untuk tuk malaya kampung, dia kameng wabok, tuk puanya. Dah berarti kampung yang hidup oleh anak kameng. Berarti yung kampungnya kayak anak kameng lah. Pan aku dua marwah na, kadu kang kameng lindok ron yung. Tidak tak kirim. Denda tacok talake kameng ataupun talake lumo ba awak mencewek. Nyen perampok dengan kedok kanun kampung anjing. Hana istilah takdir dengan harta anjing. Man jamun-jamun na tadenga kau biang awak mencewek lang kampung jamun-jamun ke pegang awak-awak ke denda tambah ke buruk jamun pejahat. Hai ke pegang nek kamu panen ron kurang merempok malangnya. Pun lagi kena lu hana ke budak kuat aja. Hanjir yang dengan pegang hanjir denda dengan peng. Denda dengan peng, denda dengan harta hanjir. Kamangan tahan awak cewek menan, panen mangan. Kamangan tahan awak menang hana mangan. Nah hukum rawaiji. Hukum takdir. Kiban hukum takdir ikat bati yang listrik putu johro. Pan naik deh. Anak boleh boleh ada semayang dah. Orang yang kandina nyai takdir, tetapi menyatakan di nyai bro kopi anak kodong si. Beda anak muda kampungnya mati cewek awak kampung lain, beda anak muda kampung lain dia kena kampungnya yang cewek kaitan anak muda kaitan anak kau boleh beda awak kampungnya yang cewek kampung lain. Ini tukar-tukar. Yang kai mau kai lagi hiu, yang kan lagi mehari tha. Mereka droge kurokan. Ada yang kami yang hendak je, baiklah tak boleh katanya. Beta pedalai pedalai keluarganya. Sebut aja tanya mendung salah. Nyom yang nanti menjaga-jaga, bahaya tak wajahnya kan. Penyakit jam-jam mudah mabuk rata tago, judi rata tago, rata rugi, hang rata ngori. Nyen bukti Aceh sekarang dalam darurat syariat bahaya. Semoga mengulir Ramadannya bugol benanyo nikut doa kami ini yang babi menyekolom jirne yang merenung ngan ada kuarti nyen ayat yang kebaca dalam sembahyang tarawih nyen ayatnya mandum nasihat dari al-hakumut takasur sampai dengan abdi itu nasihat yang paling mendalam yang nejuk legure gedanyo melalui Al-Quran. Hadan Allah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.